Ayan! Yan, mira ka? Mga aesthetic ka mo? Iya nga aesthetic yun ninyo. Sina siya mga forma? Forma kita mga aesthetic kita. Kaya diba? Aesthetic? Na, doon sabi ko, aesthetic yun o tricycle driver. Ayan mga karaganol to the world! And welcome to my channel, welcome to my new episode, Rise and Shine! Ayan! O, diba? Rise and Shine na naman tayo mga kababayan, mga taga-Zamboanga, at kahit hindi taga-Zamboanga, basta nanonood sa channel ko, Rise and Shine! Ayan! I am Dora de Zamboanga. Oo, medyo bongga yung pormahan natin ngayon kasi idol ni Mio El Maga aesthetic gang. Diba? Akal mga tan trouble ali. Kaya yo man bombyahan. Maskin doon de kita ginda. Oo. Numali na Southway lang. Kita men buanda ka namon. Para mira kita sa doon din yung abilidad mga aesthetic ka mo. Pero anyway, siya yan. Yan lang ganiyo dol di yung forma dol hindi aesthetic. Dol akaliyo tricycle driver. Pero aesthetic el pinakabale. Kay Chene Gachuko sa yale na Facebook, makaka-rock and roll to the world. Kasi, hindi sa chismis, kay Bird this is true. This is not false. Yaabla si Yorme John Dalipe. Taki ha? Mira kita, kita. Kosa, kere abla ka natun. Okay, amo sa this yung message. Consider this a warning. Warning daw! Kon akel mag-aabusaw tricycle drivers. Oh, 'di ba? Mga abusaw tricycle drivers, bien manada. Mas pasel na mga aesthetic kasi mga abusaw tricycle drivers. I am telling you, habla si Mayor, you either do it right or you lose your franchise. Oh, na, 'di ba? Oh my God, tembla ya. We will never allow this kind of practice to flourish in the city of Zamboanga, not in this administration. Thank you so much, Yorme. Amogat si kami el necesita kay Ben Manada gayon abusaw tricycle driver. I am not referring na todo, pero Manada. Most of them are really killing us eye to eye. 'Di ba? Oo, grabe kung kobra pamasahe, nuay malasakit na mga pasahero, kabar Chene pagka driver, mira pagkat kuntigo head to foot. Kay kung como pobre ka, hindi le kumboliba, kay como nuay bo pamasahe para paga. Grabe tamen. So, amo por eso debe temblaya ka mo. Lalo sa mga abusado na tricycle driver. No? Oo. Kay yun, di ka tembla. Ang sila di mga foreman, Oo. Na, por eso ara, kay chene ka mga tan experience namin tricycle driver. Imagine, General Hospital para Zamora lang. Zamora ha? Zamora Pasunangka. Cobra contigo 200 pesos. Wow! Aesthetic doy! Aesthetic mga tricycle driver. Amo si El Original Aesthetic. Akil abusado. Kahit sino pag tricycle driver, kung lehos to, hindi contigo liba. Wow! ¿Por qué? Yan tricycle driver pagato, iyo contigo, kung nukere to, well, dito yung job, numaya man tricycle driver. Numaya. Kaya hindi kami para man adjust. Ustedes na ara, yang kwento si Mayor, kung sa kita si ara. Di nuay. Medo kita, medo. Diba? So, kubra pa rin ustedes. So, ara dapat kambya yung sistema. And thank you gayot. Kay tapone gayot si Yorme John Dalipe, atensyon, con esos baga, abusaw, tricycle driver, manada sa sila. But I am not referring to all. Kasi chene pa rin ga tricycle driver, out of 100, chene pa rin ga dos mga bababait. Else mga bababait, akil hindi ka natin tamata ohos kun ohos. They are not killing us eye to eye. Pero ese mga abusado, we need to eradicate those kasi sa talamakin sila bad attitude. Mga opportunista na chene kita. Igual lang tamen nakalaan daw na ipil. Hindi lang tamen tricycle driver, ultimo mga taxi. Opportunista ya tamen.
Nuay sila metro and we know, pag taxi, tiyan metro, kay kasi akil kwando yung anday na ipil, yabira yung aki yan taxi iyo, para pasunahan ka, only 160 LDMU meter. Pero akal este recent lang gayo tiyan yung show na ipil, yabira yung aki kay man taxi yung ulit, terminal to pasunahan ka, hindi ya daw sila 10 meter. Takobra sila kumigo, 350. Kailugi daw sila. Na so, what is the sense of that meter kita usa? Diba? No, iyo munta. Otorga iyo bus ka tricycle. Basta hindi lang yung kunan. Maskin paga pa yung 500 na tricycle. Basta hindi yung kong bumunta. Ansina ba? No? Pero sa mga tricycle drivers tamen, amo se, tapikura tamen, gayot asesen. Now, habla ustedes, if you tell me that is your hanap buhay, may hanap buhay din kami. Chene tamen kami. Pero pwede ba kami habla di amon client na ansina gayot se dapat? Hindi. No, we need to help one another. Amo se, el first step di yorme. Thankful gat kami. Lalo ya el mga passengers pobre, el mga passengers akal pirmi gataan da hospital kay chene baga karamdaman. Nisisita kami your assistance and your help. Kaya mga kalakadol to the world, it's really a good news for everyone na si your may taas action kon este maga tricycle driver. Kay amo gatamen el number one problem di aton. Hindi el kuryente, hindi el agua, kung hindi ese baga tricycle pamasahe. 'Di ba? So, gracias gayon. And this is Dora de Zamboanga. El primi ko Celeste Abla. Forma lang kita aesthetic. No kita sige na mga diila bad influence. Okay? So, see you on the next on our Rise and Shine.